Nenia aga betuana bepa jompo-jompo makna dan filosofi. Jompo-jompo berasal dari kata ompo atau muncul. Dalam kultur masyarakat Bugis, arti kata jompo-jompo yakni ompo atau muncul merupakan pengharapan agar rezekinya selalu muncul ke permukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh kelas serase di elome bepa jompo-jompo. Perkenalkan asal putra bila saluas basiloku dan Ainun Fadilah. Bahan-bahanna labu aselalo, wae, gula celak, minyak goreng. alat-alat katoang, sanduk lopo, suak besi, pisau, pamutu. Cara Korok-korok gula celak. 2. Manasuai. 3. Campuri bebelah si bangga kuasa lalu cete-cete. Dampari uleni agina tak bentuk adonangi. Campurui gola cela yaro purae ikoro ri adonange napa rigaru anggena ta campuru rata. Belai minyak napa goreng adonange yaro pura diebu dengan jadi.